So nor tini video ni thumbnail or title lukijoto seman kana abagi phaji direct chini main topic ko lajak salo Nepal has teo sabista apps ban khaisaka Facebook, YouTube, Instagram amorok abagi Nepal ni student rok unban khaji ni thansa ke khorang ti sapro onison student thikya terok sakduko manka haipono student rok kechen ko shakare tebo buskang agugui MLA minister ni nok sabai riprik bolai purono Nepali Prime Minister KP Sharma post yakari ma kharka and a sabisa apps bo unban khai marika miani salo so phadike singtini Nepali o incident angmano pulatola step kahamke samman laina patika nor kaisa kok samanai thansa loki baksa tongki tam khlai me tong abage thansa hinmani kok thebo o video jaga nor kahamke buji manai Nepal tone सरकार एबा नेपाल हास्टेनि गभर्नमेंट आगिनि सिमे कायसा आईटी लॉ एबा आइन पास खाके आमंखा जैसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बरकनि नेपाल गभर्नमेंटनि थानि रेजिस्ट्रेशन खलाई एक्सेस मारनाय एबा कंट्रोल मारनाय जदि नेपाल गभर्नमेंटनि थानि जे एप्स तमनि मंगसा रेजिस्ट्रेशन खाया वय एक्सेस खारिया कंट्रोल खारिया हिनकाय आ एप्स नो नेपालो ति चलिया बैन खारि जानाय तांगे हिनकाय नेपाल तंगनाय केबनि पर्सनल डाटा कुनु जगह लीक अंगिया एबा हामिया एडिट खालाय वायरल खायसे के अंगना बगै नेपाली गभर्नमेंट अ आईटी लॉ एबा आइनो पास खालाय तो एप्स नो रेजिस्ट्रेशन खाना बगै कक सरखा आ पुले प्रो गोबां एप्स नि बखते नेपाल गभर्नमेंट नि थानि थिगनो रेजिस्ट्रेशन खालाय एक्सेस बो रिखा फियाबा बाक्सा एप्स हिनकाय रेजिस्ट्रेशन खालिया आ बगै नेपाली गभर्नमेंट जे रेजिस्ट्रेशन खाया तंनाय एप्स रनो लाइथनि सालोके टोटल 26 एप्स बैन खाय रिखा नेपाल गभर्नमेंट आ साबिस एप्स रोनी मोंग नरक डिस्प्ले नुकिनो मानखना फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम यूट्यूब ट्विटर आमनो करिते गोबामा एप्स नो बैन खाजका नरक डिस्प्ले आमोसो मोंग रक नुकिनो मानखना फियाबा ताबो कोकले आमोसे नेपाली गभर्नमेंट तंगनै तांगे आमसुक प्लेटफॉर्म कोतर साबिस एप्स नो बैन खाया नांखा तांगे नेपाली गभर्नमेंट आ साबिस एप्स नि एक्सेस एबा कंट्रोल माना मुसुं जाखा मेन कोकंखा नेपाल गभर्नमेंट तंगनै नेता मिनिस्टार एमएलए रक हिनकाय साना साबे तंथोकसा थके रां बुरुं सेके बुरुं सबाय एन्जॉय खाय दंगो पब्लिक लुकुनो हिनकाय मुंसा केयार से खालिया ते आ नेता मिनिस्टार एमएलए रनि बसा बाहायनो साकनो बर कतर सनामै गारि बाय बेराय सालफ्रोम रांखि बय एन्जॉय खाय दंगो यांगो जे नॉर्मल पब्लिक लुक रक हिनकाय ना साकिरमानो ना इनकामनि लामा दंगो मुंसा से करे बेकार नो तंखा आबकी नेपाल हास्टेनि पब्लिक लुकरक आ नेता मिनिस्टार एमएलए ते बसारनि फाल्तु तमुनो वीडियो सनामै एक्सपोज खाने चेंगी रिमा बाय गभर्नमेंट तंगनाय नेता मिनिस्टार एमएलए ते बरकनि बसारक बेलायनो लुकनि बसकांगो लाचिम कदर मानै तंखा माने जे कोबैनो फनुगे रिजार्व फरके एमएलए मिनिस्टार ते आ जे बरकनि बसारक बेलायनो लाचि जाखा आमो हाइत्या आबुनि दारते नेपाल गभर्नमेंट तंगनाय फेसबुक यूट्यूब इंस्टाग्राम आमो काहाय ई साबिस एप्स नि एक्सेस कंट्रोल माना मुसुंजाखा जे लुकरक बरनि बागे हामिया कक से पोस्ट खाय वायरल खाय तमनि आमरनो डिलीट खायना बागे ते नेपाल गभर्नमेंट आ साबिस एप्स नि एक्सेस कंट्रोल माया अंकिनो पाइथको हनकाय बैन बखलाय रिबाख्या मेनकक हनकाय आबोसे जे साबिस एप्स बैन खायमनि ओकलको जे मेनकक हनकाय आबोता नेपालो साबिस एप्स बेनंगमा बागै गोबां लोको प्लस जेन जे एबा ताबुनि जेनेरेशन जे चेरायनि सिमि सोशल मीडिया बे करंग तने रक ब्लाके प्रॉब्लम अंगजगे नेपालनि गभर्नमेंट जलि जाका टांगे हिनकाय जे नाकुमा सोशल मीडिया से बैन खाय रिजा कुखेबा आबगी नेपाल हास्टेनि लोकरक प्लस जेन जेनि शिकले रकतेबो मार्के जलि जाका आरोनि गभर्नमेंट ताबुक जेन जेतामो साबरनो हिनजा खिनमाले जे 1997 बिसिनि सिमि 2012 बिसिनि बिसिंगो आजने बरनि एज बयस ताबुक 15 बसरनि सिमि 28 बसरनि शिकली रनो जेन जे हिनजागो मानेखा 15 बसरनि सिमि 28 बसरनि बिसिंगो जे शिकली तंनाय यूथ रनो जेन जे हिनजागो ते आ जरा आसने गोबांखौ चेरानि सिमिनो मोबाइल इंटरनेट सोशल मीडिया बे करंगे फायो आ बगिनो ताबुक नेपाली गभर्नमेंट जे इंटरनेट नि नाकुमा एप्स बैन खायमा दारते नेपाली शिकली जे जेन जे तंने रक मार के प्रॉब्लम एंगे जलि जाकमा बाय जतो स्टूडेंट मिलवै गभर्नमेंट प्रोटेस्ट खाकिया अ साबिस एप्स नो बैन खायमनि आबो जतो अनबैन खादिहनै पुलिया जरा आ प्रोटेस्ट खायमनि गोजां केनो स्टूडेंट खाले तमनि आफ्रो नेपाली पुलिस रक आ प्रोटेस्ट नो मथाना बगे टीआर गैस रबर बुलेट ते सिलाय गुलिबानो ककमा बाय
total only zone Nepali student Thwika nor jodi a video mangpli nani mo songke chini WhatsApp group habuni di link comment jaga pin khajak a bagi je protest khane jen je joto student table joli jaki neta MLA minister oni nok tokrobui sabai lakya plus party office or gari robo sabai lakya Apotikino Nepalo service apps banning ma bagi aroni student government kazar kathalai maya refregi bolai tongle bisingo thunai thika sakduk manai ba kbamno sakduk maka Nepali joto student ok thansaki choba khaima nugui police robo mungsa control khaimalia paithak phasingo hangkai abagi Nepali prime minister KP Sharma Oli saksachuno resignation letter Riui Kharka eba prime minister puso yakare Kharka KP Sharma te a protest khalaimani no mothangna bagi Nepali government je tabuk tone rok haino hai je service apps banning mani no o service apps no unban khlai kholuge repanya nangkha te government rok amobo saka je guli koksake thine rok ni nukhungo borno rang rok rijaknai hini and je saktuku manai no hangke doctor najan bagi free treatment angne hinmo saka te Nepal tabuk je student me government kazaro kathalai me jolimung angke incident anglai mani no kahamke cheri naina bagi kaisa investigation committee khajaka a committee rok 15 day haikwa 15 din bisingo government report dinai je incident anglai tamono kolko man kok man reason tamo abojuto 15 din bisingo saiman chinai te je student me government kasaro tangi pulai tangi apps ban khakya jeng nor pulai jotono saunyo phakya teba phone amno teba clear kahmi chere nya bage je tabun ketal government no borok abono investigation khlai tongo haman kokta sochine tara batolte munasho nor tabule Nepalo je service apps ban mani full atozat kaham kino buji man kana saiman kana hne cheng wan sugu abono kari teba chikonsa kopai nor no sawi buji rena thangke Nepal hasteni neta minister MLA te borni Bwthar henkai gari pai korgi tongthoksa thoke salbrum berajak mane rangno rang hinja rang sarlaimang tonguta yang public lukorok henkai agini simi na job na income ni lama mungsamaya teruk tebase gari bikra anglai mani nukjagu a bagai Nepali lukorok je kobi kokno buskango toboi government tongki tongnai bakse MLA minister netano video snamai expose khane chengerika a jorake je 2 number neta MLA minister tongnai borok lachi jage kaisa ain pass khai o service apps no ban khai rika mane ke je jaka bisik viral ko je jaka bisi bon amono share khajako amono ban khai rika yagulo Nepali youth sikla sikli aba jen je rok unban khaina bage protest khai pro oni jon student thekya te 45 hegwa 45 jon borok hengka ba sakdukumaka haipono student rok okolko usulia kare neta minister nok gari sabai refrik bulai mani bisingtino prime minister KP Sharma lachi jagi resignation letter Riui prime minister puso yakare Kharka amoni olono a service apps bo tewaisha unban khai rima bai Nepalo tabuk tongkasang tonglai tongu aboki simple chigonsa kobai nor joto bujirmani jodi amro kari tebo chigonsa kobai sawoi nor bujirna thangke example chini Tripura na sigina sidi nang ang public henkai boino butui MLA minister snamai borokotor snamlayu olo a minister MLA ke chana sabya nangna nangmaya gari ketal kaise berai tongu yang lukuno ke mungsa sobai help khaya abtirok nuki sable jole toneba henkai Nepal hastebo sem amtino public loko hangba budui kusu kotor sanamga neta minister MLA rok hangba chana sabe tona tongbaya je bor musunti tongai tongha te bor busa bhano enjoy khai tongha ta public rok mungsa semna khaba abagi je Nepalo tongnai student rok hindi ari loko rok ni plane jole jage government expose khane changlakia abo hasi kha khalayo chin dara baitolte munashong table nor joto kaham kino bujiman khana hane pathigo sing amno sanai thansa hanke sabo tam khlaime tongba miani salo Nepali joto youth jen je student rok thansa ke protest khaima pai government bor rule change khai service apps no logino unban bo makakya te saksachu lachi jage prime minister in post bo maya karka tar mane wan suksidi thansa tongi tam khlaime tong apagi tabule jora karna naka chini ti prasarabo thansa angnani a kokno je bujine bujiwana bujia hanka to jengte tam sanai amsu sai bujia kheba jodi bujiman ke video no share khati joto ti prasa lukuno kam haibe nuki sai mantong video no khalogi naima bagi belai kano chini khabai hamba ya pharu